San Bnai Menshua, kaseng HYC West Kasil District, Badri Miliang Circle, kilale jengo yu Heprit, isbok lang wanyang, banang kasinong langja, kemudian pedang kejing mensau ke bejur nagi benta jengo keti, Hadien bula syabat ke Bording elektrik, kan baudang lekai, namar ke jing no renjub usai narding elektrik hajan kasinong. Nakaliang jong ke HYC, tang bakal lilit jengo badno seniang yu Heprit, hendrai kilale mi ru syakatanat Bording hanong stoin, ban ya keren bat kibor peniai halor ke Jingïarap. Bat lingba ke Buddien ke HYC, utayu Heprit, mentau layo ikilad Jingïarap nak ke office. Nakaliang juga seng HYC West Kasil District bat ke HYC Rimuliang Circle, kapan pau ke jing sengok men bat ai ko yu executive engineer juga tenat Mepdcl, yu SDO, bat dia ke office barok kawai, kibla shimkia ban penio, ya kilad Jingïarap nak bentau utayu Heprit. Neutrap di Kasil West Kasil District. Aku banding kong harengkat yang dari Munyang Sakil ngisau bantuan ai kublai ya ke office yang ku executive engineer yang ke Mepdcl nostoin di bala Yarap ban video kloi ya ke Jingïarap namta i Heprit isbok lang wanyang nakasinong langja bala mensau di naka jing syabat laj di San Bnai Menshua te namta kani ngisau bantuan ai kublai ke office kabala Yarap ban sistem harengkat kajeng Yarap lem nakaliang jingi kaseng ka tega longging bar nantang isekuan mene nakaliang joka kami harengkat itu Heprit lawan sim ya kasek nam ta kajeng Yarap nakaliang office kajong isar hanete lumbai isar kan lang bat office department hibrok going isawan ai play nak